هون بخیراتن هەورامان لویجگه آمده نویسکار نامک هورمانی و لیکولنر و وینکش و سامتین باحچه لسر ویجه ادنیگاری جیانا جواکی کهونه شوپی و چند هورمان گوته بیجه گویجه و هنری لدارخستن نامک هورمانی بالی کشاند که بر همین ویجه ین قدیم بزاره و این هورمانی هنه و ببیر خست که هورمانی دبن خطریان دای و دوی گرینگی بی داین بۆ ئێمە گرنگە کە کورد لە هەر چوار پارچە لە هەر دەرەکی دنیا بێ یەک و دوو ناس بکەین گرنگە مەسەلەن ئامەدیەک بزانێ کە هەورامان چییە جۆ لە مێرگیەک بزانێ هەورامان چییە هەورامیەک بزانێ باتمان چییە ئەمە پڕ مهمە بۆ یەکێتی ئەمە و ئەبێ ئێمە لە ئەو هێڵ خەبات بکەین و خەباتێکی واژی پێویستی بە پێنگاوی زۆر گەورە هەیە کە کەسێک کە بتوانێت ئەو پێگاو باوێت ڕەوشنبیر و نووسرانن حسامتین باحچه جی بالی دکشینه که او بزاراوای هورمانی نزانیه و زحمتیا مازن جی جوی کشاندیه باحچه تینه زمان که او پیکیف خوشه که ایرو به فوتو رپورتاج نوی هورمان تیدا ناسین من بخوازی لهورامان چند هورامان نزانم شوم لوی من دید زانی انسان وی قالا چند آخه قالا زمان آخه خوشبونه عبدنگاری آخه کرد و مزیوانا با خو قید کرد و فوتوگراف آوان کشاند و هاتم لور من هورامان دا ناسین اف بو من کارم بجم از بجم تمام گیشت آرمانج آخه فردوسی توسی بشتارین چالکی ویژه‌ای جی به گرینگی و جیاواز بحثا لدارخستنا چالکین و هادکن يعني قوتو بيجن ادبي ويجي بقرا حتى سروينا يعني وفلان ام هر جاره كده سنجيه كده بن ميوان جهان كي رنگيني يا هنري اف براستيجي جالك تشتي ددما وهستين ما زنديدك بخير افاد برنامه ام دوستو هوالو ناسا دبینن و صحبت ادبی دکن تنه طالبانی و چالکیا ویژه‌ین براوردی دیب گوته بیجن لسر برهمین ویژه‌ای و هنری حتی 30 جوتمه لدیار بکری بردوام بکه صدق ارن کردستان 24 دیار بکر